Minister Khabarabar kushabe gomborensya nubwabire nabwana himto y'abatura bo mu Kagwa Kahunjo muri Nyavarum district ya Bushenyi abatwire nibende gomborre yabo ahubwo buhereza bwahihi nyowe okushaba kwanyira kunjera mponare mu minister iwe na president Museveni mutakatahire Kahunjo mugere magira ki ahimwa suga kandi nyowe nonyikiriza nguriza kuganzya kozo mwana kuzo wawe ni umanya muri kintu kino kwira kwacu kandi kimwe cyakurikiye kikagenda kuza twata no rutaro hati shahiki nka government turukutongoza amagombora masya town councilsia turukushara za LCCia turukora za districts omunshongeje Minister shabera bibembezi begombora ya Nyavaru kutamana umunkora ya parish development mu Kagwa Kahunje okureba ngo abeco kureberaho muri Gara West korambura Bushenyi nangwa nengudo zazo kituremire n'amashanyarazi gatakize kona nekora ya PDM na yiture president kwanije sebo RDC sebo minister nyabo member of parliament nshabayize Kahunje abakatwire yo muhiji murundi w'umwana wa burisha kora unitwe Kahunje twataye wa minister nito muri yo kumwanya kuna bembe ndiyo kunafana message na hurana semerwa kuna hita kuna ya minister nebugambe byatugambira ukuyatebekanisa namusima estinza na kigarura hanga program zone zero supportinga eminyeto nishaba ngo abo champion ngezo programs za supervisors kule munoga kureba ngo at least eminyeto yayafuna sente za Paris development model